Znaš da su žene u Bosni i Hercegovini dosta ugrožene. Znači sve žene, govorim generalno, kad krenemo znači od položaja gdje se nalaze, od obrazovanja, zaposlenja. A o Romkinjama tu ima i duga priča vezana za to. Romkinje su izložene dvostrukoj diskriminaciji. Prvenstveno zato što su žene, a drugo zato što su Romkinje. Mjesto Romkinje u porodici je strašno teško. Jer to je prinuđeno na mnoge da radi, da pridonosi, da s djecom radi. Malte ne, života je na njezinim plećima. Čitav život. Jako joj je teško. Kad ne može da pruži svom djetetu ono osnovno za život, da ima ono za život. Jel, da vam kažem iskreno pošteno, mnogi oni žive u neovetnim uslovima. Ima i koji nemaju ni vode, koji nemaju ni struje. A povrh toga svega trebaju djecu školovati. Znači, Bosna i Hercegovina zvanično postala članica dekade 2008. godine. Da je u protekle 2 godine došlo do realizacije određenih programa koji jesu fokusirani na one osnovne probleme u Bosni i Hercegovini. Kad su u pitanju Romi, to je zapošljavanje, stanovanje, zdravstvo. Generalna ocjena jeste da je došlo do određenih pomaka u rješavanju ovih problema. Međutim, ono što moram da naglasim, da i dan danas postoji taj problem da nemamo sistemskog rješavanja ovih problema, da ne može jedna institucija, jedno ministarstvo realizirati kompletan program dekade ili rješavati probleme Roma. Ono što je potrebno i ono što apeliram i ovom prilikom da bi se zaista nagomilani problemi pokušali rješavati, konkretnije mora postojati sistemsko rješavanje, sistemski uvrštavanje programa u rad ministarstava i veći angažman i naravno alokacije budžeta kako bi se programi konkretno realizovali. Ja sam Indira Bajramović, predsjednica sam Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle. Mi smo prvo i najstarije udruženje žena, registrovani smo 2001. godine, iako smo sa radom počeli 2000. godine. Bavimo se problemima žena i djece, radimo na zaštiti prava žena i djece, borbi protiv diskriminacije nad romskim ženama i romskom djecom. To radimo kroz razne vidove edukacije, kurseve, seminare, dijeljenje informacija direktno o našim korisnicima, pa i onima koji to nisu, jer imamo puno žena koje nisu romske nacionalnosti, a dolaze u našu kancelariju, obraćaju nam se za pomoć i mi naravno pokušavamo da pomognemo onoliko koliko mi možemo svima onima koji nam se obrate. Ja sam Snježana Mirković, predsjednica Udruženja Romska djevojka Romani Ćej. Dolazim iz Pinjavora, najmlađe žensko udruženje osnovana 17. novembra 2010. godine. Bavim se zaštitom prava žena i djece, ljudskim pravima. Također u udruženju kako zastupam romsku populaciju, žene i djecu, tako i neromsku populaciju. Dijelimo informacije, radimo razne okrugle stolove, seminare, radionice, pomažemo to više informativno i ono što je u našoj moći. Pa često se dešava da roditelji ne žele da školuju žensku djecu iz razloga što smatraju da mušku djecu je bolje školovati, oni će održavati svoje porodice i žene, a žensku djecu oni će udat pa će njihovi muževi izdržavati. Udruženje Roma Veseli Brijeg u Banja Luci radi od 2004. godine i od tada do danas smo postigli značajne rezultate, a najviše u obrazovanju i ja bih apelovala na sve kolege koji slušaju ovu emisiju i koji vode udruženja da obrazovanje stave na prvo mjesto. Možemo imati ne znam kakvo bogatstvo, imanje i sve, ali ako imamo djecu neobrazovanu, mi nećemo imati ništa. Ja se zovem Fapulić Razija, liderica Udruženja Romkinja, Centar za majke Nada Kakanj. Ja radim 2 godine sa Romkinjama i razgovaram sa njima o njihovim problemima sa kojim se one susreću,
A najviše mi je drago kad Romkinje steknu povjerenja u neku osobu, pa ispričaju svoj problem koje one godinama trpe od nasilnika. Jer su Romkinje jako stidljive, uplašene i odbačene od drugih žena neromske populacije. Želim da kažem da nije jednostavno saslušati jednu Romkinju koja trpi nasilje u porodici, a znaš da ona to godinama trpi, a nemaš nikakve moći da joj pomogneš. Prvo što smo uradili u udruženju, uspjeli smo da upišemo svu djecu u osnovne škole, nakon toga i u srednje i na fakultete. I možemo se ponositi s tim da nemamo ni jedno dijete koje ima 7 godina da nije upisano u osnovnu školu ili da nam nije dijete nijedno napustilo osnovnu školu. Poznato je, kruže priče da romska djeca napuštaju već 5. i 7. razred, međutim mi za sada imamo, evo recimo ove godine 2011. 12 učenika koje smo sad upisali u srednje škole, što je ponos jednog udruženja koje broji samo 250 ljudi. A da vam kažem iskreno, pošteno, koje žive od socijalne pomoći koja je najminimalnija 65 maraka, najveća 105 maraka i doplatak od 9 maraka. Onaj s tim što se socijalna pomoć dijeli na 2 dijela. Mjesečno prvo ide opštinski dio i na kraju ide taj dio od kantona, što je strahovito malo to za život jedne porodice koja ima i 6 djece i koja ima i više djece. I vidite poskupljenja kolika su nam došla. Incidencija je stvarno im na rubu. U stvari najveći problem je zato što žene nisu školovane, nisu išle u školu i onda ne mogu izaći na tržište rada, ne mogu se prijaviti na biro, ne mogu ništa. A onda i trpe nasilje zato što ekonomski su ovisne i ako se odvoje ne mogu, zbog djece. I zbog djece, a i osnovni problem su sredstva na koji način će ona brinuti se i o sebi i o djeci kad ne može da se zaposli, a sve opet se vraća na obrazovanje. I obrazovanje je jedan od ključnih problema što se tiče Romkinja. Ja moram ovdje napomenuti moju porodicu od prije rata, kad sam se ja rodila, da potičem iz porodice gdje nas je bilo 8 djece, da je samo otac radio, i to bio fizički radnik, ali smo svi uspjeli, jer smo imali podršku društva, da svi završimo najmanje srednju školu, a dosta ih je završilo i višu, visoku i danas rade i borave tamo gdje su odlučili. Nisam imala mogućnosti, sad ću da spomenem i to što većina ljudi kažu kad se djevojke udaju šta nose u miraz, a ja sam onda mom suprugu rekla pa ja nosim najveće bogatstvo u miraz, a to je moja diploma, jer sam 71. 2. godine završila učiteljsku školu. Poslije učiteljske škole sam upisala višu socijalnu u Sarajevu i diplomirala 2003. godine u decembru. Ja bih samo da naglasim da smo mi osnovali prvu, da je Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost iniciralo da se organizuje prva ženska romska mreža u Bosni i Hercegovini, poučeni iskustvima romskih mreža iz regije, kako one zajednički rješavaju probleme, jer problemi žena su u regiji svugdje isti. Vidjeli smo da oni imaju uspjeha tako kad su umrežene, tako da smo i mi osnovali prvu žensku romsku mrežu. Mislim i smatram da same žene Romkinje najbolje se mogu izboriti za bolje pozicije u društvu, zato što već na neki način 15 godina sam aktivna u ženskim ljudskim
pravima, radim sa ženskim organizacijama, ali posljednje 3 godine fokus su nam Romkinje. Zašto Romkinje? Zato što smo tokom svog dugogodišnjeg rada prepoznali da su one dvostruko diskriminisane. I kao žene i kao Romkinje. Znači, dodatno im je otežano uopšte život, njihov svakodnevni, zato što one, bez obzira koliko god željele da se školuju, od malena su i već onemogućene zato što nama su statistički podaci, sad istraživanja koje smo napravili, pokazali da najčešće žene, to jest djevojčice, ne završavaju školu zato što ih roditelji već negdje sa 12-13 godina prisilno vode iz škole, da ili ih udaju ili moraju da brinu o mlađoj braći i sestrama ili moraju da je naprose. Kao što sami znate, to je najveći problem. Nemaju jednake uslovi i mogućnosti kao sve ostala djeca, iako po zakonu trebali bi da imaju ista prava, nemaju. U jednoj zajednici sam imala primjer gdje žena, znači, apsolutno ne zna ni kad se rodila, ni zna koliko djece ima, zna koji je muž, ali ne zna ni kad se rodila, ni kad je, recimo, kad je se prvi put porodila, ni koliko djeca imaju godina, jednostavno ne zna. Mislim, nije išla nikad u školu, ne zna se potpisat. I ona isto tako smatra, recimo, kad ima problema s mužem, da muž treba, da je maltretira, da je psihički napada, posle psihičkog nasilja, onda je fizički napada i to ide u nedogled. Kroz istraživanje smo otkrili u stvari na uzorku od 50 anketa, otkrili smo u stvari koliko žene Romkinje trpe nasilje u porodici. A zamislite samo da smo radili više tih anketa, kakvi bi rezultati tek tad bili. Znači samo na uzorku od 50 anketa saznali smo da žene Romkinje doista trpe nasilje u porodici. Trpe fizičko, trpe i psihičko nasilje, trpe i ekonomsko nasilje. Neke žene čak trpe i seksualno nasilje. Žene, teško im je da pričaju o sebi kad trpe nasilje. Često su nam govorile da zna za neku drugu ženu koja trpi to nasilje. Ali u stvari mnoge su govorile o sebi, a ne o toj nekoj drugoj ženi. Što se tiče dalje tog istraživanja, žene Romkinje često se i ne obraćaju institucijama, policiji, Centru za socijalni rad kada je u pitanju nasilje u porodici. Što spominjem institucije? Zato što su institucije nadležne i dužne da pomognu takvim ženama, znači žrtvama nasilja. One se ne obraćaju tim institucijama iz razloga što se boje, šta će se desiti poslije, boje se za svoju djecu. Jednostavno boje se da ostave tog nasilnika iz razloga što misli da će se to nastaviti kasnije. Jednostavno boje se vratiti svojim porodicama jer misle da ih neće prihvatiti nazad. I jednostavno ne vjeruju institucijama jer se često događalo da kada odu, na primjer, u policiju ili u Centar za socijalni rad, da dobiju povratnu kartu, znači samo ih vrate, ne žele da im pomognu. Često se dešava da im kažu da imaju neke druge institucije koje mogu da riješe te njihove probleme. Ili jednostavno budu grube prema tim ženama. Najveći problem u romskoj zajednici, mislim nije samo u romskoj zajednici, svugdje nasilje u porodici. One jednostavno samo kontaju ako je fizičko nasilje, da je to nasilje. Ja sam samim tim što sam odlučila da osnovim svoje žensko udruženje, smatrala da mogu ženama pomoći po pitanju
tako što ću im pružiti informacije. Ako već trpe nasilje, kome mogu da se obrate, koji su to institucije, koji su to nevladne organizacije, šta je posao ti institucije. I ima žena koji su prijavljivale nasilje, ali se te institucije nisu, držale kako treba, nisu radile svoj posao, kao što bih rekla. Moje da ukažem na to šta treba institucije da radi, kako institucijama, tako i ženama. Ako institucije ne radi svoj posao, kome možemo dalje da se obratimo? Mi ne možemo riješiti problem, ali možemo uz pomoć institucija nešto da spriječimo po tom pitanju. I trebalo bi na neki način da skrenemo pažnju institucijama vlast, da mi znamo šta oni trebaju da rade i da jednostavno trebaju da se drži toga zakona i da trebaju da radi po pravilu. Dekada, pored 4 akcijna plana, ima i 2 koja su trebala biti kao cross-cutting aktivnosti. To je borba protiv diskriminacije i drugi je gender ravnopravnost. Ono što bi zaista i što fali trenutno u sklopu kompletnog implementacije jeste borba protiv diskriminacije, jeste ravnopravnost spolova, odnosno ta gender komponenta u sklopu akcijnih planova, jer ona zaista ne postoji trenutno u implementaciji. U zvaničnim programima ne postoje indikatori koji će pokazati kako se u stvari, kako su i žene i muškarci uključeni u realizaciju ovog programa. Naravno, kad se gleda kompletno problem Roma, jedan od većih problema i što je pokazalo ovo istraživanje koje se zajedno radilo sa Pravima za sve jeste nasilje u porodici. Nasilje u porodici, najbolje smo radili istraživanje i radili smo u romskim zajednicama gdje smo dobili katastrofalne rezultate da skoro svaka žena trpi neki vid nasilja. Ovo što kažeš da žene ne prepoznaju vrste nasilja, one sa kojima smo mi radili, znači nas 12 kojih je bilo uključeno u ovaj projekat koji implementira prava za sve, mi smo, ja mislim, dali dobre informacije ženama da prepoznaju nasilje zato što se u drugoj fazi ovog projekta sve više žena javlja i prepoznaju, znači, i psihičko nasilje, i seksualno, i ekonomsko, i ove druge vidove nasilja, ali jednostavno još uvijek, moj utisak je da još uvijek ne vjeruju institucijama, zato što su neke žene prijavljivale nasilje i onda kad dođu, recimo, predstavnici policije, oni samo razgovaraju sa nasilnikom, kao naprave neki zapisnik i sve se svodi na to. Znači, na tome se sve završava, tako da nema nikakvog ni procesa, nema ništa. I žene su izgubile povjerenje u instituciji, isto tako i u Centar za socijalni rad. Znači, i kad odu da prijave u Centar za socijalni rad da trpe neki od vidova nasilja, ili one ili neko iz njihove porodice, u Centru za socijalni rad ne nailaze na razumijevanje službenika. Tako da mi kroz ove razgovore sada sa ženama koje radimo, pokušavamo im reći da ipak postoje zakoni, da ti službenici ne bi trebali da se ponašaju tako kako se ponašaju, da se one mogu žaliti na te službenike i što se tiče policije i što se tiče službenika u Centru za socijalni rad, da one ipak idu u te ustanove, da prijavljuju nasilje. Ja, koliko imam informaciju, da posle prve faze tog projekta koji smo radili, se povećao broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i govorimo im da ima SOS telefon i da se obrate nama u udruženje. Naravno, mi možemo samo uz njihovo prisustvo i uz njihovo dopuštenje pozvati Centar za socijalni rad i policiju. Šta da vam kažem, stvarno su ugrožena vrsta, skroz ugrožena vrsta. Međutim, problem je i kod naših žena, zato što one, kad neka i prijavi nasilje, znači ne idu do kraja, odustaju. Jer kad neko drugi prijavi nasilje iz komšiluka, onda žena još naparne na policiju, ima i takvih slučajeva. Što ste došli, niko mene ne tuče, ja sam pala niz stepence i udarila se i tako imaju nekakvih niz izgovora da zaštite tog nasilnika. Ako bi prijavila,
šta bi on njoj pomogli. Kaže, ne mogu mi ništa, ja ponovo moram s njim da živim, ja nemam svoju kuću, on bi me istjeru, ponovo me pretuku. Jer u ženama je isto i strah da prijave. Pa jest. Strah je zato što ponovo će morati s nasilnikom da žive. Evo, kod nas u mom gradu uopće ne postoji sigurnosna kuća. Moraju da idu sa Banja Luku ili negdje drugdje. A i tu ne mogu dugo da opstanu. To je problem, što ona ekonomski. Ma u stvari ona i ne zavise ekonomski. Ona nisu ni svjesne da su one te u stvari koje doprinose. Jer kod nas svaka žena, ako se muž bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, žena ide s njim. Ili prosjači, ili prodaje na pijaci. Uglavnom, ja viđam žene da radi. Pa i ja, ali problem što su one su toliko ubijeđene, to je ta psiha tih nasilnika, da su one njih ubijedili, da one su ovisne o njima i da one moraju raditi to što one žele. Žene još nisu ni svjesne toga da u stvari da su one te koji doprinose porodici u većini slučajeva. Vjerujte, u romskoj populaciji postoji još uvijek ona doza, da ne kažemo patrijarhalnog, da je nasilje sramota prijaviti, da je to sramota žene, da je žena kriva za to, da uvijek se nađe razloga da je ona bila takva, ne bi on bio ovakav i tako dalje. I nema puno prijavljenih tih nasilja, pogotovo ako treba javno da se iznesu, a pogotovo i to kad kažemo javno da se iznesu, ako neko interveniše, imali smo slučajeva, pa kad dođe policija odradi svoj posao, kad dođe ako je bilo povreda ili nešto drugo, onda kad dođe do tužilaštva, tu se stavlja tačka, jer znamo kako tužilaštvo i sudovi rade. Evo, samo to da sam ja organizovala radionice, svaki put su mi se odazvali iz MUP-a, odazvali iz Centra za socijalni rad, iz Sigurne kuće i ostale koje sam pozivala, međutim, tužilaštvo i sudstvo nije nikad. I vjerujte, i te žene koje su bile prisutne i one su tražile, dajte, dozovite njih, jer pazite, ako policajac kad dođe ili već SUP šta uradi, MUP, ne znam, oni mogu izreći kaznu. Bilo da se radi o krivičnom ili prekršajnom postupku i opet porodica ispašta. Jer ta porodica pomiri se na kraju i onda oni sad moraju platiti u kaznu, to opet ide sa budžeta te porodice, znači kako god urade, dokle god tužilaštvo i sudstvo ne budu radili onaj svoj posao koji trebaju raditi i onako kako bi ga trebali raditi, svi znamo kako ga radi, neće biti poboljšanja ni kod romske populacije, pogotovo kod žena. Često se desi da i ako privedu tog nasilnika, sutra dan ga puste, znači ništa se ne dešava na kraju, ništa to ne dođe do suda, a u sudu i o svim sudskim procesima žene nimalo ne znaju, a ne znaju, ne samo Romkinje da ne znaju šta se dešava na sudu i sudskim procesima. Ja mislim da većina građana u Bosni i Hercegovini u stvari ne zna šta se dešava na sudu, zašto nam služi sud. Tako da i Romkinje često na odgovor na pitanje o sudu dešavalo se da nam kažu da ne znaju zašto služi sud. Ili ako se nekoj desilo, zna da je to zbog razvoda, za razvod braka, jedino se tad može obratiti sudu i ni za što drugo. Nažalost, jedan od problema koji postoji u romskoj porodici kao i svim drugim jeste nasilje u porodici. Projekat koji mi trenutno zajedno sa pravom za sve realizujemo u Bosni i Hercegovini pokazalo je, nažalost, visok stepen nasilja u porodici. Ono što bi ja preporučila prije svega i ženama, majkama, da se moraju informisati o svojim ljudskim pravima i da probleme u svojoj porodici prije svega moraju rješavati u sklopu svoje porodice, da u onom momentu zaista ako ne mogu da riješe svoj problem sa svojim mužem, sa svojim članovima porodice, potraže zaštitu, potraže pomoć od strane institucija i pokušaju da riješe taj problem. Kad je kod nas bio sastanak, to je bilo prije par mjeseci, kad smo tek počeli sa radom ovih sastanaka, imala sam priliku upoznati jednu drugu stranu žene koju znam, koju već poznajem u drugoj svojoj zajednici.
Ona je počela plakat kad sam ja već predavala, ona upao sesije, počela da plače i onda kaže hvala ti Jasmina što si me pozvala ovde, hvala ti. Mislim, ono, zahvaljivala se što sam je uopšte pozvala na ovu radionicu, na naš info sastanak, da čuje šta su to njena prava, da čuje kako može da ostvari ta svoja prava, jer uopšte nije znala, nije se susretala, nije s kim niti joj je ko htio da pomogne. I onda sam shvatila da u tom našem krugu postoji dosta takvih žena koji ne žele da ispolje svoje osjećanja, koje ne žele, koje kriju, znači što im se dešava kod kuće, što im se dešava u društvu. Tako da je ta naša članica dolazila skoro svaki sastanak na ove sastanke. I puno je naučila iz toga. Sad je jača kao žena, kao osoba. Da li je uspjela da riješi taj svoj problem koji je ona imala u porodici? Naravno. Znači, nije više dopustila mužu da je tuče, ni apsolutno ništa. Otišla od njega, obratila se policiji, obratila se Centru za socijalni rad. Znači, panica je u toku. Jedino što je sad problem, tu su ta djeca koja su ostala s njim, kojima taj njen muž uopšte ne da da ih ona vidi, da kontaktiraju s majkom. Iako ona, kako da kažem, tajno našla je neki izlaz, način, put, kako će tajno da kontaktira s njima. I mogu ti reći da je prezadovoljna. A do tada je bila nekako sva ukučena, sva u stresu, nije znala šta da radi. Jednostavno shvatila je kroz radionice i kroz savjete i upute kome i kako se obratiti za pomoć, shvatila je da postoji i druga strana, da postoji u stvari ljepša strana života. Da niko ne mora biti žrtva nasilja i ne mora da trpi nasilje, nebitno da li to žena, djevojka, čovjek, niko. O tome smo pričali i to je, mislim da je naučila ko pjesmicu. Sad i ona može da predaje. To je pozitivna stvar i treba dalje. Kod mene u mojoj zajednici žene su imale neke informacije, ali to je bilo, znači kad spominiš nasilje, to je bilo samo muž prebio ženu i tako to. Znači oni nisu poznavali neki drugi načine nasilja, da postoji razni način. Međutim, dosta se žena obraćalo koji su pretrpile i možda i dani trpe, mada neki su sigurne i odlučne da to prestane, da se toga riješe, dok neki su nesigurne. Ipak dugo godina to trpi, postoji ta strah koji se ne mogu jednostavno riješiti. Kako su reagovala na to kad sam ti ispričala da postoje druge vrste nasilja? Pa, znaš kako, one su smatrale... Pa, one su pojedine koje to trpe i koje su to trpjele, one su sebe prepoznale u tome, ali jednostavno nisu smatrale da je to nasilje. One su smatrale jednostavno da je to normalno kad nju čovjek vrijeđa, kad joj kaže šta ja znam, naziva je svakakvim imenima, ona je to smatrala hajde, čuj pa projde, znaš. Mislim, za njih je nasilje bilo samo kad je muž uhvatio u svoje ruke i... Da li si pratila? Ja recimo pratim te svoje žene, mislim, ne govorim o njima, znam koje su, ali da li si pratila njihovo ponašanje nakon tih sastanaka? Da, one su postale samouvjerenije, znači vjeruju više same u sebe nego prije što su to radile i jednostavno skupljaju tu hrabrost i snagu da stanu čvrsto na svoje noge i da kažu stop, ne može više. Ja sam od jedne čula u drugoj jednoj opštini, čula sam kako je rekla, ma on je pošao na mene sa šerpom, a ja s drugom šerpom još većom. Tako da smo se smijali, ima tih... Ima tako ti događaj gdje se možeš i nasmijeti, mada je to tužno, ali... Eto, što ti kažeš... Ali znači počela je njihova psiha se razvija i počeli su reagovati, znači da kad on počne na nju da se dere i da je udara, da ona ne stoji mirno kao... Jednostavno napredak se vidi.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine propisuje i izricanje zaštitnih mjera. Jedna od zaštitnih mjera jeste i obavezan psihosocijalni tretman počinitelja nasilja. Pravilnikom koji se nadovezuje na taj zakon je određeno da tu zaštitnu mjeru provode zdravstvene ustanove. Na prvom mjestu to su centri za mentalno zdravlje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koliko imam informacije u Republici Srpskoj, nema jasno definirano ko taj tretman provodi, iako postoji isto tako zaštitna mjera koja je obavezna. Ono što su naše iskustva zapravo u kantonu Tuzla jesu takva da je jako malo zapravo mjera izrečeno oni koji su zapravo provedene u Centru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Tuzla i zapravo ne postoji mehanizam praćenja koji na određen način nadzire tu provođenje te zaštitne mjere i nemamo konkretne zapravo pokazatelje koji su rezultati tog tretmana. Vive žene su u toku 2010. godine pokrenuli inicijativu provođenja edukacije profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja. Znači, tu edukaciju provodi Društvo za psihološku pomoć iz Zagreba, koji već nekih 7-8 godina otprilike rade, provode taj tretman u okviru svog djelovanja za Republiku Hrvatsku i proveli su niz edukacija za profesionalce u Republici Hrvatskoj. Njihova iskustva su takva da zapravo jako mali postotak osoba koji prođu, počinitelja nasilja koji prođu taj tretman su recidivisti, odnosno ponovo počinje nasilje nakon što prođu taj tretman, tako da se zapravo to pokazuje kao jedan vrlo konkretan i vrlo uspješan tretman koji zapravo govori o tome, zapravo fokusiran je samo na promjenu ponašanja jednog čovjeka, jedne osobe koja je ranije se ponašala nasilno. Tako da na taj način iskustva Republike Hrvatske su vrlo pozitivne i vrlo dobra. Ti si čak spominjala neki procenat koji je... Nekih 5 do 7% otprilike njih koji su recidivisti, znači muškarci ili žene svejedno, znači imamo i muškarci i žene koji su počinitelji nasilja, koji su zapravo nakon provedenog tretmana počinili ponovo nasilje, što zapravo govori... Jeste. Što je zapravo jedan jako visok, jako dobar rezultat. Poučeni iskustvima iz Hrvatske u saradnji, znači sa Društvom za psihološku pomoć i u saradnji sa Udruženjem građana budućnosti Smodriće, smo pokrenuli tu inicijativu u toku 2010. godine za provođenje te edukacije. Ta edukacija je počela u martu ove godine, znači 2011. i edukaciju pohađa ukupno 26 profesionalaca s područja Tuzlanskog kantona i područja, odnosno regije Doboj i Modrića. Znači, nakon što završi tu edukaciju, znači on će biti ovlašten, odnosno imat će taj papir, da tako kažem, koji im govori o tome zapravo da su stručni i da mogu da provode takav jedan oblik tretmana. Međutim, mi imamo situaciju da u Federaciji Bosne i Hercegovine po tom pravilniku taj tretman mogu provoditi samo zdravstvene ustanove i naš cilj je zapravo da promijenimo, da utječemo na promjenu tog samog pravilnika kako bi zapravo taj tretman mogli provoditi fizička i pravna lica koja su educirana za tu specifično polje djelovanja, specifičnu oblast. Jer smatramo zapravo da problem nasilja, odnosno problem nasilnika, počinitelja nasilja je vrlo ozbiljna stvar, vrlo konkretna, vrlo teška i sam taj rad zahtijeva zapravo vrlo jasnu strukturu tog tretmana, vrlo konkretnu strukturu, vrlo konkretne stvari koje se zapravo mogu utjecati na promjenu samog ponašanja. Tako da u tom dijelu, znači, naš je zapravo cilj i želja i namjera da zapravo dovedemo do toga da se taj pravilnik promijeni i da zapravo dođe do toga da samo osobe koje imaju završenu edukaciju, odnosno određene sposobnosti i znanja, da provode taj tretman. Nažalost, to je sad samo slučaj za Tuzlanski kanton. Bilo bi dobro i za regiju Modrića i Doboj, bilo bi dobro kad bi se to proširilo na cijelu Bosnu i Hercegovinu i kada bi zapravo sve regije, svi kantoni imali obučen kadar koji bi provodio konkretno taj tretman. Tako da ja mislim, ovo što ste pitali, mislim da je jako važan tretman i mislim da itekako se može postići. Ako govorimo iz iskustva Hrvatske, mislim da je vrlo slično i kod nas, da bi se mogli postići jako dobri rezultati u tom dijelu kada bi se tretman provodio i kada bi se izricale te zaštitne mjere. Zapravo naš je problem na prvom mjestu da se mjere ne izriču. A tek onda kad se izrekne, onda je pitanje provođenja i pitanje praćenja zapravo samog provođenja te mjere. Ja se zovem Hedina Tahirović-Sjerčić, koordinatorica sam za Rome Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice. Moja poruka mojim dragim Romima i svim onima koji vole Rome, a nisu u stanju da se školuju kao što i naši to nisu, jer siromaštvo je naše zajedničko, je da što više pažnje posvete školovanju, da se što više uključuju u nastavu i da ne odustaju.
molim vas, dragi moji, postavite sebi cilj u životu i jedino tako možete nešto postići. Ne odustajte od onoga što treba da završite i što je vaš cilj, a to je edukacija, to je dobivanje posla i to je onda ostvarivanje jedne fine i zrele porodice koja će također nastaviti vašim stopama. Moja želja za svu romsku populaciju u Bosni i Hercegovini jeste da se riješe problemi sa kojima se oni susreću, da se riješe problemi stambenog pitanja, da se riješe problemi zapošljavanja, da se riješe problemi obrazovanja. Obrazovanje ja smatram jednim od glavnih problema sa kojima se susreću, jer smatram da je obrazovanje budućnost Bosne i Hercegovine i u obrazovanju treba ulagati najviše. Moj savjet je da sve romske djevojčice, a i dječaci, idu u školu, kako osnovnu, tako i srednju, da upisuju malo bolje škole i da upisuju i fakultete. Ono što je jedan od rješenja svih ovih problema jeste obrazovanje. Obrazovan čovjek ima više mogućnosti, ima više šanse da ima kvalitetniji i bolji život i da postane koristan član društva. Ukoliko ne budemo ulagali u proces obrazovanja u narednom periodu, ovo može da bude i naravno problem povezan i sa nasiljem i sa svim drugim problemima može biti puno veći ukoliko zaista ne budemo ulagali u narednom periodu puno više u proces obrazovanja i vratili svu djecu u školske klupe tamo gdje i trebaju da budu.